reka mfate uyu mwanya ngo ushimire wowe udahwema kutwereka yuko dukurikiye 5/5 hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Na makuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya nk'uko mubizi. Tariki 23 Kanama 2024 nibwo inama y'abaminisitiri ya mbere yateranye kuva cyangwa se nyuma yuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame arahira ndetse n'abandi baminisitiri bagiye batandukanye bakarahirira kuyobora indi manda y'imyaka 5 irimo cyangwa se yatangiye. Kuri ubu ngubu rero hari inama y'abaminisitiri yateranye. Iyo nama yemerejwemo imishinga igiye itandukanye, yemerezwamo byinshi twifuza kukugezaho nkawe nk'umunyarwanda wifuza kumenya cyangwa se ugomba kumenya, dore ko hari byinshi byatangajwe ku ndwara y'ubushita imaze iminsi ivugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mu bindi bihugu mu karere u Rwanda ruherereyemo, ngira ngo niko twabivuga. Rero inama y'abaminisitiri nanone yagize umuyobozi mukuru Isheja Sandrine, muramuzi, ni umunyamakuru wari usanzwe ukora kuri Kiss FM, yakoranaga n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye harimo witwa Rusine Patrick ndetse na Andy Ubumuntu. Rero murabizi mu gitondo yabaga afite ikiganiro. Kuri ubu ngubu rero yaje kuba yashyirwa mu mwanya ukomeye mu kinyamakuru cya leta y'u Rwanda. Turaje nabyo tubikubwire tutagutindiye. Reka tubwire ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 23 Kanama umwaka wa 2024 inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'icyorezo cya virusi y'ubushita bw'inkende cyangwa se Mpox mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa se World Health Organization ryatangaje ko icyo cyorezo gihangayikishije isi. Guverinoma y'u Rwanda ikaba ikomeje gushyiraho ingamba zo guhagarika iki cyorezo. Abaturage barasabwa kwitwararika no kubahiriza amabwiriza bagezwaho na Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda icyo cyorezo. Inama y'abaminisitiri yemeje gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere irimo gutegurwa cyangwa se yateguwe kuva 2024 kugeza 2029, ni yiswe NST kabiri. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo 2025A. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza ko u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bihuriye muri stati y'ihuriro rya Rahe mu mategeko mbonezamubano mpuzamahanga yemerejwe Irahe mu Buholandi tariki ya 31 Ukwakira mu mwaka w'1951, agatangira gukurikizwa tariki ya 15 Nyakanga umwaka w'1955. Umushinga w'itegeko rigenga ihiganwa mu bucuruzi no kurengera abaguzi. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje politiki cyangwa se porogaramu y'ingamba zikurikira: ingamba zo kuba ubushobozi cyangwa se kubaka ubushobozi bwo kubungabunga ibidukikije no kongera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe 2024 kugeza 2030. Politiki y'inganda mu Rwanda, politiki ndetse na raporo y'u Rwanda ku ishyirwa mu bikorwa y'imyanzuro y'inama mpuzamahanga ya Beijing. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rw'umuvunyi ni Madamu Clarisse Munezero, ni umunyamabanga uhoraho. Naho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minecom ni Bwana Antoine Marie Kajangwe, ni umunyamabanga uhoraho. Minisiteri y'Ibidukikije Madamu Beatrice Kiza, ni umunyamabanga uhoraho. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA Madamu Sandrine Isheja Butera, umuyobozi mukuru wungirije. Urubuga ngishwanama
rw'inararibonye z'u Rwanda ni Speciose Mukandutiye ugize inama ibonye. François Karemera agize inama inararibonye. Inama y'abaminisitiri yavanye ku mirimo Bwana Zefani Niyonkuru wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo cyangwa se Minisport. Mu bindi Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibikorwa bya siporo bikurikira bizabera mu Rwanda n'ibizabera mu mahanga. U Rwanda rurimo kwakira amarushanwa akurikira: imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya basketball 2026 mu bagore, irushanwa mpuzamahanga rya cricket mu bangavu batarengeje imyaka 19, irushanwa mpuzamahanga rya tenisi ku rubyiruko rutarengeje imyaka 18. U Rwanda rurimo kwitabira amarushanwa akurikira: imikino y'akarere ihuza ibigo by'amashuri izwi nka FEASA irimo kubera muri Uganda, irushanwa rya volleyball ry'urubyiruko rutarengeje imyaka 18 ririmo kubera muri Tanzania. Kuva tariki ya 28 Kanama kugeza ku ya 2 Nzeri 2024 u Rwanda ruzakira irushanwa mpuzamahanga mu mikino ya rugby. Amakipe y'u Rwanda azitabira amarushanwa nayanga yakurikira: kuva tariki ya 26 Kanama kugeza tariki 2 Nzeri 2024 irushanwa rya volleyball y'abafite ubumuga city volleyball cyangwa sitting volleyball mu mikino ya Olympique izabera i Paris kuva ku itariki ya 2 kugeza tariki ya 14 Nzeri 2024. Irushanwa nyafurika ry'abatarengeje imyaka 18 mu bahungu no mu bakobwa. Imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 u Rwanda ruzakirana na Libya, ubwo bizaba ari tariki ya 4 Nzeri 2024, naho Nigeria kuri tariki ya 14 Nzeri 2024. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 27 Kanama 2024 hazizihizwa umunsi nyafurika wahariwe irangamimerere ku rwego rw'igihugu uzizihizwa mu karere ka Gakenke. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko tariki ya 11 Ukwakira 2024 mu Rwanda hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'amakoperative ku rwego rw'igihugu uzizihirizwa mu karere ka Musanze. Rero bikorewe i Kigali tariki 23 Kanama 2024. Kweni makuru twaguteguriye